Gospođa Macura, izvolite. Zahvaljujem vam predsedavajući, poštovani predsedavajući, poštovani članovi odbora i zamjenici odbora i poštovani narodni poslanici koji možda niste kao i ja član formalno ovog odbora. Kao što je najavio predsednik Odbora za kulturu i informisanje, naša poslanička grupa kandidovala je Nevenu Ružić ispred naše poslaničke grupe i nismo jedini u tome, drago mi je zbog toga. Kandidovali smo Nevenu Ružić za novu poverenicu za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Jako lep uvod je napravio gospodin Đorđe Vukadinović. Žao mi je što i formalno njegova poslanička grupa nije stala iza kandidatkinje Nevene Ružić, ali o tom potom biće prilike da možda u formi nekog glasanja podrže njen izbor. Zašto mislimo da je Nevena značajno bolja od možda drugih predloženih kandidata, iako ruku na srce ne mogu da kažem da su drugi predloženi kandidati u tom smislu loši ili da nisu dobar izbor za poverenika za informacije od javnog značaja. Složit ću se u potpunosti sa ovim što je gospodin Vukadinović rekao, da u stvari biramo između toga da li želimo kontinuitet sa radom ove institucije nezavisne ili želimo diskontinuitet, odnosno neizvesnost da li ćemo imati kontinuitet sa izborom ovog drugog kandidata. Treći kandidata, da me ne shvate pogrešno kolege iz poslaničkog kluba Pokreta socijalista, dakle ne mogu da kažem da je negde u ravni baš sa kandidatima kao što su Nevena Ružić i gospodin Marinović, iz prostog razloga što mi se čini da ima nedovoljno iskustva u odnosu na ova dva kandidata, pa zato njega ću verovatno manje da pominjem. Dakle, meni se čini da bismo zadržali kontinuitet u radu sa institucijom nezavisnom. Nevena ima 10-godišnje iskustvo u radu institucije, direktno radi u kancelariji poverenika. Učestvovala je u pisanju svih izveštaja koje, nažalost, ova Skupština nije razmatrala. Nažalost, nije ni ovaj odbor razmatrao poslednji izveštaj o radu kancelarije poverenika. I s tim u vezi ostalo je dosta nekih nerazjašnjenih pitanja koja su u vezi sa našom bliskom prošlošću i o kojima, nažalost, isto tako Skupština nije raspravljala. Ja ću samo neki navesti kao primjere. Dakle, to je rušenje u izbornoj noći, dakle, 24. na 25. april 2016. godine u Savamali. Zatim, nažalost, jedna od možda zanimljivijih afera koja se pojavljuje u ovom poslednjem izveštaju, a to je u vezi sa ministrom odbrane, gospodinom Vulinom, i nerazjašnjenim okolnostima pod kojim je on kupio stan i o tome što uopšte nemamo nikakav izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije u tom smislu, dakle nemamo potvrdu, odnosno opravdanje kako je on stekao imovinu koju sada ima. Na 7-godišnji mandat na koji bismo trebali da izaberemo novog kandidata, čini mi se da jeste neophodno da imamo kontinuitet u radu i s tim u vezi bi se osvrnula i na poslednji izveštaj o napretku Srbije koji nam je uputila Evropska komisija, gde se jasno navodi i to, između ostalog, da mi nismo izabrali blagovremeno poverenika za informacije od javnog značaja, što se očigledno po ovim, da kažem, brzim potezima koje ovaj odbor čini, deluje da ćemo to imati u nekom skorijem periodu na dnevnom redu plenarnog zasedanja. Dakle, meni se čini da će Nevena u tom smislu da nastavi kvalitetno rad ove kancelarije u čijem je radu i u čijem pisanju izveštaja jeste ona učestvovala. Ja neću navoditi sve iz njene biografije, ali ću negde ukratko samo da napomenem da ona ima 42 godine, da je diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu, da je u kancelariji formalno zaposlena od maja 2009. godine i da trenutno rukovodi sektorom za harmonizaciju, da je prošla najviši nivo bezbedonosne provere u našoj zemlji. Zatim, ono što čini mi se da jeste važno i ne samo za Srbiju, nego i za naše međunarodno učešće, odnosno za naše međunarodno delovanje, jeste i to što je ona od 2017. godine i formalno članica radnog tela Međunarodne konferencije poverenika za informacije, kojim predsedava poverenik za informacije Velike Britanije. Ona posjeduje 2 master diplome, od kojih je jedna u bliskoj vezi sa onim što jeste posao poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. I mogu slobodno da kažem da je ona jedna od onih službenika, državnih službenika koja u kontinuitetu radi na svom stručnom usavršavanju. Dakle, ona od kad je došla u kancelariju 2009. godine, pa evo sve do danas, radi jako mnogo na svom stručnom usavršavanju i s tim u vezi jako je upućena u ovaj posao. Kandidat koga je kandidovala poslanička grupa Srpske napredne stranke
Nažalost, on ima kvalifikacije potrebne za rad u ovom telu, ali kao što je rekao gospodin Vukadinović pre mene, samo jedna od njegovih kvalifikacija ga direktno kvalifikuje za rad i u ovoj službi i s tim u vezi moja poslanička grupa, dakle Stranka moderne Srbije, nema dilemu da je Nevena Ružić i pravi izbor za našu državu. Zašto kažem za našu državu, a ne za našu poslaničku grupu? Zato što nezavisna institucija, kako ime kaže, treba da bude apsolutno nezavisna od uticaja i da je dovoljno osnažena i da može da funkcioniše dovoljno snažno i jako i da ne podleže političkim uticajima kako od stranaka koju čini trenutno vladajuća većina ili od onih stranaka koji su u opoziciji pa su prepoznali Nevenu Ružić kao dobrog kandidata. Eto, toliko od mene do sada. Hvala. Hvala vam. Pokušavam da se isključim. Hvala vam, da. Za reč se prijavio gospodin Đorđe Komlenski. Gospodine Komlenski, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Ja nisam imao nameru da se javim, ali obzirom na pomalo nekorektan pristup u samom početku od mojih uvaženih kolega poslanika, gospodina Vukadinovića, kada su u pitanju ocene o kvalitetu kandidata bez nekog posebnog razloga, diskvalifikujući naš predlog bez ikakvog razloga i praveći nekakva jako čudna poređenja kojima ovde niti je mesto, niti takva merila i kriterijumi treba da budu uopšte odlučujući u radu ovog odbora, morao sam da reagujem. Ne vidim niti da je ovde mesto da se pominje imovina Aleksandra Vulina. Svi državni organi su preispitali šta su imali i zaista ponovo otvaranje te neke priče, verovatno sa željom da i to bude način diskvalifikacije kandidata kojeg je predložila poslanička grupa, ja zaista nisam mogao da propustim, a da ne reagujem. Smatram da su kandidati generalno svi koji ispunjavaju uslove ovde danas pred odborom. Odbor je taj koji će procenjivati, odlučivati koji od kandidata zaista treba da stekne poverenje odbora i da ga predloži parlamentu na dalji postupak i proceduru. Mislim da je jako dobro što pred odborom ćete danas imati, tako da kažem, 3 kandidata koji na različite načine mogu da budu zanimljivi, interesantni za razmišljanje kao kandidati. Neko ko svoj eventualni angažman na ovom mestu vezuje za kontinuitet u radu ove institucije je vrlo diskutabilno jer zavisi šta ko i od članova odbora i parlamenta uopšte misle o kontinuitetu i potrebi i tome da li je za Srbiju dobro da nastavi kontinuitet takav kakav jeste. Prema tome ja ne bih na takav način gospođu koja je kandidovana hvalio. Verovatno ona ima mnogo drugih kvaliteta o kojima treba razgovarati. Jedno novo osveženje, osim uranilovki kontinuiteta koji postoji u tom segmentu, zaista mogu da pruže i ova druga 2 kandidata i ja zaista ne vidim razlog da neko ko 10 godina se bavi advokaturom, jako ozbiljno, jako korektno, gde se susreće na sve moguće načine sa najširim dijapazonom stvari koje se tiču mesta poverenika, ne bude uzet na jedan ozbiljan način u obzir kao mogući kandidat. Upravo mladost, polet i sve ostalo je na njegovoj strani u odnosu na ove koji imaju iskustvo. Ja sam apsolutno siguran da će odbor znati nakon razgovora sa kandidatima da to sve sažme, oceni i proceni i mislim da na odboru za kulturu zaista treba voditi računa o tome da ne vređamo na bilo koji način ljude koji su barem ovde danas pred nama kandidati i da jednu vrstu političke priče koja nije primerena za današnju sednicu ostavimo ispred ovih vrata. Hvala lepo. Hvala gospodine Komlenski, mogu da se složim s vama i samo da pre nego što dam reč profesoru doktoru Marku Atlagiću koji se javio sledeći, samo da kažem da je ovaj izbor poverenika prvi put sa 3 kandidata, mi smo do sada imali samo jednog kandidata, to smatram demokratskim napretkom, a s druge strane nisam vas obavestio da smo na zahtev jednog broja nevladinih organizacija koje su uputili pismo generalnom sekretarijatu Skupštine
da prisustvuju danas odboru, doneli odluku da u cilju razvoja demokratskih odnosa između svih poslanika i svih poslaničkih grupa, iako to nije uobičajeno da se prisustvuje sednicama osim akreditovanih novinara i narodnih poslanika, dozvolili da gospoda budu tu i drago mi je to da i taj stepen demokratije u ovom trenutku ispunjavam. Reč ima profesor dr. Marko Atlagić. Poštovani predsjedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, 2-3 rečenice da kažem. Dobro je što imamo više kandidata. Mislim da je to napredak određeni i dobro je što svi kandidati imaju uslove koje se tražu pozitivnim propisima i zakonom. Međutim, 2-3 rečenice da kažem povodom diskusije vezano za kontinuitet i diskontinuitet. Ja sam za kontinuitet, ali programa rada i zakonitosti, a ne ličnosti. Vezivanje za ličnost, neću da spominjem prethodnog poverenika i tako dalje, nije dobro. Zato što mi imamo svi različita mišljenja o radu inače te institucije i o radu tog čoveka. Ja nemam, na primjer, pozitivno mišljenje. Mislim da u posljednje 2 godine radio čisto kao politička ličnost. To je moj lični stav sa kojim se vi verovatno nećete složiti, ali mislim da trebamo gledati instituciju, program rada i eventualno zakonitost u radu. Mislim da nije dobro isto tako izražavati sumnju kad jedan narodni poslanik danas ovdje kaže, nažalost, gospodin Marinović ima uslove. Ne, nažalost, na sreću našu, što gospodin Marinović ima uslove, kao i gospođa Ružić i ovaj treći kandidat i tako dalje. Na sreću našu što imaju takve kvalitete da možemo da biramo na jedan demokratski način jednog, drugog ili trećeg. Evo toliko, ja vrlo kratko s tim kažem da sam ja za gospodina Marinovića. Neću obrazlagati zašto, ima uslove kao svi drugi, mislim da njegove, evo u jednoj rečenici, stručne, ljudske i moralne kvalitete garantuju da će ta institucija još bolje obavljati posao nego što je prethodni poverenik, s tim da mu zaista želim da obavlja ga u skladu sa programom rada i zakonom, a ne političkim preporukama bilo pozicije, bilo opozicije. Hvala. Hvala profesor Atlagiću. Za reč se javio gospodin Srbislav Filipović. Kolega Filipović, izvolite. Hvala predsjedniče. Čuli smo mišljenje ovde predstavnika opozicionih partija i oni naravno imaju pravo na svoj stav. Mi smo demokratska država, ovo je demokratski parlament i svako ima pravo da iznese svoj stav i viđenje o radu nezavisne institucije kao što je Poverenik za informacije od javnog značaja, kako vidi da je prethodnik obavljao tu dužnost. Neko može da se složi da je to bilo sjajno, da je to bilo besprekorno, da nije bilo nikakvih grešaka, da je sve bilo u skladu sa zakonom, ali dozvolit ćete nama koji pripadamo jednom drugom delu parlamenta, predstavnicima opozicije, odnosno vladajuće većine, da imamo pravo na drugačiji stav i da to nikako nije diskvalifikujuće za osobu koju smo mi predložili kao kandidata. Ja jesam za to da postoji, kao što rekao profesor Marko Atlagić, da postoji kontinuitet same institucije. To je važna institucija za našu zemlju i tu nema nikakve dileme, u tome se svi ovde slažemo i poštovanje same institucije i njena zakonitost u radu je veoma važna i ubeđen sam da će novi poverenik odgovoriti dužnostima na pravi način. Međutim, svakako nisam za kontinuitet načina na koji je to radio prethodni poverenik, jer ako je neko nezavistan, u svom radu nezavisna institucija i predstavlja, on ne sme biti podložan političkim uticajima, bilo vlasti, bilo opozicije. Možemo govoriti, a ja ne bih voleo da ulazimo dalje u neku dublju debatu o radu prethodnika. Videli smo prethodnih
2 ili 3 godine kako je to izgledalo, ta osoba je bila i perjanica nekada DOS-a i potpredsednik Skupštine i političar. Samim tim je meni i pre njegovog izbora ranije za poverenika to bilo nekako nije odavalo poverenje, će ta osoba na jedan pravi način obavljati tu funkciju. To se pokazalo da je prethodne 2 godine više bio političar nego što je bio predstavnik nezavisne institucije. Uveren sam da osoba koju smo mi predložili ima puno kvaliteta i one osobine koje su neophodne da na pravi način obavlja ovu dužnost i u tom smislu ima punu podršku mene kao poslanika Srpske napredne stranke, što naravno ne znači da ne poštujem i sve ostale kandidate, uvažavam svakog kandidata koji je došao koji će biti kandidat pred narodnim poslanicima, ali mi kao Srpska napredna stranka, odnosno poslanici, podržavamo svog kandidata maksimalno, ubeđeni da neće biti osoba koja će raditi za jednu političku stranku ili za jednog pojedinca, već će raditi u interesu građana Srbije. Hvala. Hvala gospodine Filipoviću. Za reč se javila gospođa Dragana Kostić. Gospođa Kostić, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Pa i ja bih nastavila svoje izlaganje u stilu kao što su narodni poslanik Srbislav Filipović i doktor Atlagić, a to je da ako govorimo ovdje o diskontinuitetu i kontinuitetu, onda jasno da neće da glasamo za Nevenu Ružić, jer je bila prvi saradnik gospodina Šabića, a gospodin Šabić je 2017. godine izjavio da uspeh opozicije u Beogradu ključno zavisi od ključnih izborne kontrole i od ujedinjenja opozicije. Smatram da je ovo nezamislivo za jednog poverenika koji treba da ima nezavisan stav prema svim političkim strankama, a ne da pojedine političke stranke stavlja u prvi plan i bukvalno da radi njihovu promociju. Zatim, takođe 2019. u martu ove godine sećamo se one afere da je on proglasio sebe kao žrtvu političkog napada vlasti, što takođe je bilo netačno. Znači, ove dve situacije su dovoljne da kancelarija, odnosno poverenik, ne sme da nastavi politiku i da nastavi kontinuitet politike prethodnika, odnosno svog bliskog saradnika iz veoma bliskog, znači prošlosti. Što se tiče Šabića, mi znamo da je on bio član stranke i da je izašao iz stranke kada je izabran za poverenika. Mislim, to nikako ne bi smelo da se desi, a sada da mi ovde favorizujemo pojedine samo zato što su saradnici bivšeg poverenika, mislim da nema potrebe. Zahvaljujem. Hvala gospođo Kostić. Pošto nema više prijavljenih za reč, Đorđe Vukadinović, niste se malo prijavili, izvolite. Da, zahvaljujem. Imate još 3 minuta, 3,5 minuta. 4, loše ste štopali, ali vidio sam 4 minuta i kusur. 4. Tako. Dakle, mogu da tražim repliku, ali neću, evo da kao moj prilog efikasnosti ove rasprave, ali neke stvari moraju ipak da budu pomenute. Drago mi je što ste se zapravo svi složili, neko eksplicite, neko implicite, da sam bio u pravu kad sam postavio temu kontinuiteta i diskontinuiteta kao važan kriterijum. On nije najvažniji, nije jedini, ali vjerojatno će biti presudan prilikom odlučivanja o ovim kandidatima. Što se tiče predloga, ovog trećeg predloga, ja nisam hteo nikoga da dezavuišem, ako se to tako shvatilo, ali konstatujem da je za mene dovoljno to što ja nisam vidio, možda u mom materijalu greškom izostao, podatak o uspehu na studijama, na osnovnim studijama kandidata. Ovi stariji kandidati, od druga 2 starija uslovničnog kandidata su dostavili svoj podatak o uspehu na studijama. U ovom trećem tog podatka nije bilo, barem ne u mom štampanom materijalu, već je to dovoljno da ga diskvalifikujem. Jer sam u tom duhu govorio i u plenumu i ovde na odboru, kad su neke druge kandidature razmatrane. Uzgled bude rečeno, čak i po tom kriterijumu, koji pogotovo nije najvažniji za osobe koje već imaju više decenija staža i javnog angažmana, dakle, i po tom kriterijumu gospođa Ružić je bolji kandidat, jer njena prestručna ocena je preko 8, a od drugog kandidata 7.
nije, kažem, presudno, ali samo konstatujem. Drago mi je što je predsjednik pomenuo predlog grupe, velike grupe ovih nevladinih organizacija koji su podržali jednu kandidaturu. To za mene nije presudno, ali jeste takve činjenice o kojoj mi kao članovi ovog odbora treba da vodimo računa. Dakle, ne da Bože neko diktira nama, ali svakako jedna važna, relevantna grupacija civilnog društva daje svoj predlog, što je u redu i što treba pozdraviti. Kažem, ne kao ultimativnu stvar, ali kao nešto što takođe sugeriše u jednom pravcu. Neki od tih organizacija ja poznajem, njihov rad i cenim, neke ne poznajem, neke ne poštujem, ali je to relevantna činjenica. Što se tiče mišljenja o radu prethodnog poverenika, ja sam rekao, to je moj lični stav, da je to u celini ta institucija dobro funkcionisala, da je ta institucija podignuta na noge, što ne znači da nije bilo pojedinačnih grešaka ili pogrešnih izjava. O poslednje više nema potpuno nikakve veze, jer gospodin Šabić više nije bio na funkciji kada se ovo dogodilo proletos, ovaj incident i njegova izjava, tako da to pogotovo nije relevantno za raspravu o tome kakav je bio njegov rad na mestu poverenika za informacije. Ja samo hoću da kažem i da skrenem pažnju ono što se zna, ali možda se ne vodi dovoljno računa. To je jako delikatna funkcija, jako teška funkcija. Znate zbog čega? Zato što ona u sebi objedinjuje dve zapravo suprotne ili potencijalno suprotstavljene ideje. Informacije od javnog značaja, znači da budu što dostupnije informacije od javnog značaja, celini građana, javnosti, i istovremeno zaštita podataka o ličnosti. Dakle, u samom nazivu institucije imamo dve potencijalno konfliktne ili često protivrečne stvari. I on to mora da nijansira i da meri. I da taj interes javnosti da dostupnosti informacija i istovremeno tu zaštitu ličnosti. Kod nas se i u javnosti često ide iz jednu drugu krajnost. Ili sve postaje tajna, ili je sve na izvolite, mislim, i privatni život pojedinaca i nešto što bi morala da bude državna tajna. Zato ja smatram da je ta institucija jako važna, da je ličnost poverenika jako važna i zato mislim da gospođa Ružić, dakle, čuje se kandidaturi, kažem, pridružuje, ne samo lično, nego i poslanička grupa i molim da se u tom smislu registruje, dakle, da bi ona dobro taj zahtevni i delikatan posao mogla da iznese, baš s obzirom na osetljivost te dužnosti. Meni je žao što rekao i ponavljam dvema drugih predlagača, jer sada će malo prednosti njene iz biografije prosto moraju ostati u drugom planu, jer nema se vremena da se navode sve njene komparativne prednosti i sve vrline koje preporučuju, ne samo u odnosu na sadašnje kandidate, nego, kao što rekao, ona je bolja i od svog prethodnika na toj funkciji, što valjda i treba da nam bude cilj. Hvala. Hvala gospodine Vukadinoviću. Jedino što želim da vam kažem da je dostavljena kopija diplome Bojana Milosavljevića, koja je, vidite, dostavljena u jednoj većoj formi, overena kod notara, tako da tu imamo i prosek ocene i sve je zaista dostavljeno odboru. Za reč se javila Tatjana Macura. Ja bi, pošto ste gospođa Macura već govorila, nije član odbora, prednost ima gospođa Nataša Mihajlović-Vacić. Hvala, predsedavajući. Vrlo kratko. Mislim da je izuzetno važno što imamo više kandidata za odgovornu funkciju Poverenika za informacije od javnog značaja. Slažem se sa kolegom Vukadinovićem i žao mi je što ovoj sednici ne prisustvuju kao direktna podrška svom kandidatu i kolegi iz ostalih poslaničkih grupa koje su predložile gospođicu ili gospođu Ružić za tu funkciju. I moram da kažem, ne slažem se sa uvaženim kolegom Vukadinovićem u vezi sa kontinuitetom i diskontinuitetom u smislu da na takav način možemo da razgovaramo. To što će neko da podrži jednog ili drugog kandidata apsolutno ne znači da li je za kontinuitet ili za diskontinuitet i mislim da je u neku ruku i opasno da razgovaramo u tim kategorijama, razgovaramo argumentima. Nije lak zadatak pred nama. Oba kandidata, osim što ispunjavaju formalne uslove, odlični su i u smislu iskustva. Ne treba potceniti iskustvo kandidata Marinovića sa pozicije predsednika Suda za prekršaje, jer je upravo sa te funkcije, sigurna sam, i tekako sarađivao sa Kancelarijom Poverenika i odgovarao na sve zahteve
i poverenika, ali i građana i sigurna sam i nevladinih organizacija o dostupnosti informacijama od javnog značaja. To iskustvo je i tekako važno, tako da oba kandidata, to hoću da kažem, imaju onu vrstu iskustva koja je autentična i sigurna sam da treba i to uzeti u obzir kada govorimo o kvalitetima i jednog i drugog kandidata, a ne samo o tome da li će neko ko će da glasa za jednog podržati kontinuitet ili diskontinuitet. Mislim da to apsolutno nema nikakve veze sa tim šta neko želi da podrži podrškom jednom određenom kandidatu. Hvala. Hvala i vama, gospođo Vacić. Tatjana Macura ponovo ima reč. Zahvaljujem, predsjedavajući. Ja sam se javila samo da dopunim i da prosto ne skrene ova rasprava u nekom pravcu u kom to nije neophodno. Slažem se da je dobro što imamo više kandidata. Što se tiče Stranke moderne Srbije, mi smo pozivali sve poslaničke klubove da imamo jednog zajedničkog kandidata i to ne sa ciljem da prosto istaknemo svoju važnost u ovom procesu, već upravo zbog toga da bismo podrškom, jednom jedinstvenom podrškom, jednom ili dvoje kandidata, stavili do znanja koliko je nevažno naše stranačko opredeljenje i to da li stranke kojima matično pripadamo su više levo orijentisane, desno ili orijentisane ka centru i koliko jeste važno da se podrži sama nezavisnost ove institucije. Jako mi je žao što je ime gospodina Rodoljuba Šabića, koji je sada u odlazećem mandatu i odlazeći je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, praktično stavljen sada u neku ruku na stub srama, potpuno nepravedno, jer prvo i osnovno, dakle njemu je ovde kao kamen spoticanja stavljeno to što je možda bio član neke stranke pre nego što je stupio na ovu funkciju, međutim to ne bi bio jedinstven slučaj i posebno ne bi bio jedinstven slučaj u poslednjih nekoliko godina koliko zaseda ovaj parlament, kada smo birali i druge kandidate za neke druge nezavisne institucije, pa smo takođe imali nekadašnje stranačke aktiviste i čak i donatore funkcionerskih kampanja, posebno vladajuće većine, tako da meni se čini da sad trenutno taj način razgovora i uopšte to kako se pokušava diskvalifikovati Rodoljub Šabić trenutno nije tema, a sigurno nije ni način zato što sa druge strane imamo isto postupanje, pa onda jedno drugo spočitava, a nemamo baš tako kratko pamćenje da bismo i to zanemarili. Zašto je važno da ovo bude kandidat koji će da prati kontinuitet u radu? Dakle, izveštaj Evropske komisije do kojih je nama jako stalo i to ne samo nama kao Stranka moderne Srbije, već čini mi se čitavoj državi treba da bude jako značajan izveštaj Evropske komisije. Imamo u kontinuitetu, nažalost, loše komentare na to kako se država odnosi prema ovoj instituciji. I zato nam jeste važno da kandidatkinja koju mi predlažemo, a koju podržavaju neke druge poslaničke grupe, zadrži kontinuitet u radu i da istraje na tom putu da neke se stvari prosto iskristališu do kraja i ona ima potrebne kvalifikacije i da, ima ih i to nekoliko stepenika više od svih drugih predloženih kandidata uz dužno poštovanje prema svima njima jer jesu odlični, ali je ona za najmanje jednu klasu bolji kandidat, odnosno kandidatkinja od njih. Eto, toliko. Hvala. Hvala, gospođa Macura. Ja samo mogu da malo zloupotrebim ovu poziciju predsjedavajućeg da kažem, ako smo nametnuli temu kontinuiteta i diskontinuiteta, a onda se upozorava na to da se nagovori o gospodinu Šabiću, ne znam kako je to moguće. To je prosto neizvodljivo. Za reč se javila prvo gospođa Vacić po drugi put, zatim gospodin Atlagić, a zatim gospođa Snežana Paunović. Prednost bi dao gospođe Snežani Paunović, pošto do sada nije uzimala reč. Paunović, pardon, izvinjavam se. Zahvaljujem se, predsjedavajući. Nisam imala nameru da govorim, međutim, upravo zbog ovoga o čemu ste govorili, predsjedniče, a to je tema koja je nametnuta. Mi pred sobom imamo kandidate apsolutno kvalifikovane za poziciju za koju su kandidovani i evidentno će nijanse odlučivati. Ja apsolutno ne sporim pravo predlagača da svoje kandidate smatraju manje ili više kvalitetnim u odnosu na druge i pretpostavljam da su tu negde bili i motivi da predlože svoje kandidate. Međutim, ono što Odbor za kulturu prosto ne bi smeo sebi da dozvoli, to je da kontinuitet, diskontinuitet
čega god, ne može da bude tema. Kontinuitet je u postojanju jedne ovakve institucije, ja bih rekla, i to je jedini kontinuitet o kome možemo da govorimo. Rad svih nas koji smo pripadnici državnog aparata, sveukupnog, je uvek predmet i kritike i pohvale i o njemu možemo govoriti tek kada određeno vreme prođe. Pretpostavke šta bi moglo da bude i kako bi moglo da bude su takođe dozvoljene, ali ne mogu i ne bi smele biti baza na osnovu koje ćemo donositi odluke. Kao što takođe mislim da odlazeći poverenik, gospodin Šabić, u ovom trenutku niti treba, niti ima razloga da bude tema, jer koliko razumem, govorimo o nekome čiji je mandat istekao i to je osnovni povod zbog kog mi danas sedimo na Odboru za kulturu. Veliko je zadovoljstvo shvatiti da Srbija kao država ima za ovakva, slažem se sa kolegom Vukadinovićem, specifična mesta, ovo su vrlo odgovorne funkcije, više kvalitetnih kandidata. I zaista u tom smislu podržavam i kolegu Komlenskog koji je stao u zaštitu svog predloga, jer mislim da tu nijanse o kojima ovde govorimo u pokušaju da favorizujemo bilo koga od predloženih kandidata ne dozvoljavaju diskvalifikaciju bilo kog drugog samo zato što, eto, prosto imamo manje ili više simpatija. Apsolutno sam se javila za reč samo da probam da ovu diskusiju ipak vratim na onaj smer koji bi trebalo da ima, a to je da razmotrimo biografije, razmotrimo sami sa sobom stavove i da se kao narodni poslanici, pre svega članovi Odbora za kulturu i informisanje, o ovom izjasnimo u skladu sa sopstvenim stavovima i stavovima svojih poslaničkih grupa koje su nas kandidovali da ovde budemo. Nedvosmisleno i ja osjećam veliku žal zbog činjenice da predlagači gospođe Ružić kao jednog od kandidata nisu u punom sastavu. Možda bismo mi čuli i još nešto i možda je trebalo da čujemo još nešto, ili biću možda za nijansu i gruba, predlog iza kog ne stanete i fizički i prisustvom ume da bude, bar iz mog ugla gledano, manje ozbiljan. U tom smislu zaista osjećam žal što nismo u punom kapacitetu kada je Odbor za kulturu i informisanje u pitanju, jer mislim da bi i rasprava bila kvalitetnija, a i da bi sam izbor bio vrlo precizan i imali bismo sve detalje o kojima ćemo, pretpostavljam, kad sve ovo prođe, sa pozicije sa koje uvek imamo potrebu da kritikujemo, kritikovati opet iz onoga što bi žargonski rečeno bio neki off mode na temu o kojoj razgovaram. Hvala vam. Hvala, gospođo Paunović. Još jednom se izvinjavam što sam napravio lapsus kad sam spominjao vaše prezime. Profesor dr. Marko Atlagić ima reč. Evo samo jednu rečenicu da kažem, da izražavam isto tako saglasnost sa vama što ste izrazili nezadovoljstvo, ajmo da tako kažemo pod navodnike, što nema predlagača, oni koji su predlagali. Mislim da je odbor upravo mesto gdje možemo sučeliti svoje stavove, predloge, pa i kritike, mišljenja i tako dalje, ali o tom potom. To je stvar tih određenih poslaničkih grupa ili stranaka koje misle da je bolje možda da se ne prisustuje ovdje. I već kad je uvažena narodna poslanica gospođa Macura spomenula, ajde da kažemo već bivšeg poverenika, ja neću o tom da govorim i potpuno uvažavam njeno mišljenje da ona ima takvu viziju, mi imamo drugačiju viziju, ali kad se prestala ispred stranke, pošto ja lično ne znam, zamolio bih da kažem koja je to stranka ispred koje je neka stranka moderne Srbije i kad je formirana, pošto ja lično zaista ne znam, i ko je sačinjava u Narodnoj skupštini. Izvinite na ovoj upadici. Hvala. Ja u ovom slučaju moram gospođi Macuri dati reč. Izvolite. Evo samo da odgovorim zainteresovanom kolegi.
Dakle, ovo nije praksa prvi put, dakle nije ovo prvi put se dogodilo da se nakon ulaska u Skupštinu jedna stranka formirala. Mi smo na osnovu primjera koji ima upravo Srpska napredna stranka kada se formirala tokom rasformiranja Srpske radikalne stranke i važećih zakona i propisa u našoj državi, na isti način formirali Stranku moderne Srbije. Dakle, trenutno funkcionišemo od decembra 2018. godine, imamo poslanički klub od 6 poslanika. Hvala na pitanju. Molim lepo, više nemamo prijavljeni za reč. Nadam se da ćemo se dalje držati teme. Ja zaključujem raspravu što se tiče ove tačke dnevnog reda i predlažem da odbor konstatuje da svi predloženi kandidati, znači gospodin Milan Marinović, gospođa Nevena Ružić i gospodin Bojan Milosavljević, ispunjavaju uslove propisane zakonom. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje, konstatujem da je za glasalo 10 narodnih poslanika, imamo jedan uzdržan, prema tome konstatujem da je odbor utvrdio da svi predloženi kandidati ispunjavaju zakonsko propisane uslove. Sada bi pre početka sledeće tačke pozvao kandidate za poverenike kako bi u sledećoj tački obavili razgovor. Samo trenutak da gospoda zauzmu svoje mesta. Dobar dan, izvolite. Još jednom dobar dan i dobrodošli na sednicu Odbora za kulturu i informisanje. Otvaram treću tačku dnevnog reda, obavljanje razgovora sa predloženim kandidatima za poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. Obaveštavam vas da sam pozvao da na današnjoj sednici odbora u okviru ove tačke dnevnog reda prisustvuju predloženi kandidati za poverenika, odnosno gospodin Milan Marinović, gospođa Nevena Ružić i gospodin Bojan Milosavljević. S obzirom na to da je odbor utvrdio da svi predloženi kandidati ispunjavaju uslove propisane zakonom, saglasno članu 203 stav 3 Poslovnika, neophodno je da odbor obavi razgovor sa predloženim kandidatima. Imajući u vidu da svi članovi odbora u materijalu za ovu sednicu da smo dobili svi biografije kandidata, predlažem da odbor obavi razgovor sa kandidatima tako što će svaki kandidat imati po 5 minuta da se predstavi članovima odbora, nakon čega će svi članovi odbora, zamenici članova odbora, naravno i prisutni narodni poslanici, imati mogućnost da postave pitanja. Da li neko članova odbora ima neki drugačiji predlog? Stavljam onda ovaj predlog na glasanje. Zaključujem glasanje, konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio ovaj predlog. Molim kandidata da prema redosledu podnetih predloga se i predstave odboru. Prema tome, prvo reč ima kandidat Milan Marinović, koga je predložila poslanička grupa Srpska napredna stranka. Gospodin Marinović, izvolite. Hvala. Samo moment. Hvala, dobar dan svima. Hvala vam na pozivu i hvala na kandidaturi. Videli ste moje biografije, ja sam trenutno na funkciji vršioca funkcije predsednika Prekršajnog suda u Beogradu. Predsednik suda sam bio od 23. maja 2014. do 23. maja ove godine. Pre toga sam od 1. januara bio vršilac funkcije predsednika Prekršajnog suda u Beogradu. Diplomirao sam pravni fakultet u Beogradu 1989. godine, bio sam pripravnik tadašnjeg organa Gradskog sudije za prekršaje, posle toga saradnik, posle toga sudija tog organa, 2 puta biran, do reforme 2009. godine, kada sam u decembru postavljen za vršioca funkcije. Što se tiče razvojnog puta.
rođen sam u Valjevu 1963. godine. Što se tiče konkursa za ovu funkciju, kako je došlo do toga, prvo da vam kažem, ja sam mogao još jedan mandat da se kandidujem za predsjednika Prekršajnog suda u Beogradu, ali mislim da je 10 godina, nepunih 10 godina zaista dovoljno. Igrom slučaja, eto, ja sam jedina osoba koja je na čelu nekog Beogradskog suda, koja je bila 1. januara 2010. i koja je sada. I s druge strane, mislim da u ovoj oblasti zaštiti podataka o ličnosti i slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja mogu da pružim dosta, da sam kvalifikovan za to iz sledećih razloga. Prvo, kao sudija Prekršajnog suda, od 2010. godine postupam po oba zakona, i Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. S druge strane, imao sam tu čast da budem član radne grupe koja je uradila radni tekst i nacrt Zakona o zaštiti uzbunjivača, koji je ocenjen kao jedan od najboljih zakona u Evropi, a koji je u neposrednoj vezi sa oblastima koje regulišu Zakon o slobodnom pristupu informacijama i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Kažem, kao predsjednik suda i kao sudija bio sam na neki način u dvojakoj ulozi kada su u pitanju Zakon o slobodnom pristupu informacijama i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Sa jedne strane bio sam na čelu organa javne vlasti, znači odgovorno lice za obavezu pristupa informacijama, omogućavanja pristupa informacijama i dostavljanja informacijama tražiocima. Sa druge strane, opet bio sam sudija i predsjednik suda koji je sudio po zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka za kršenje oba zakona. Mogu da kažem da sam iz tog ugla uvideo dobre, ali i loše strane oba zakona, mada o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti mislim da nema svrhe govoriti, donet je nov koji startuje u avgustu, tako da ćemo vidjeti šta će biti sa njim, svakako uvodi neke značajne novine. Što se tiče Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kažem, mogao sam iz ovog ugla, znači i odgovornog lica i lica koje postupa po zakonu, da vidim i dobre i loše strane zakona, tumačenja zakona, neke anomalije iz zakona, ali i prakse po zakonu, i mislim da to može da se ispravi, s jedne strane možda promenom tumačenja pojedinih odredbi zakona i promenom prakse, a sa druge strane svakako donošenjem novog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Toliko za sada, ne znam da li sam vreme prekoračio, ali evo, slobodan sam za sva pitanja koje imate. Niste i hvala vam na tome, inače vaše biografije smo dobili tako da smo upoznati sa svim kandidatima. Reč ima kandidat Nevena Ružić, koji su predložile poslaničke grupe Stranka moderne Srbije, poslanička grupa Demokratske stranke i poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka. Gospođo Ružić, izvolite. Hvala. Poštovani predsjedniče odbora, poštovani članovi odbora, narodni poslanici i svi prisutni. Tokom vremena koje mi je dodeljeno da se predstavim vama, ja bih ovo svoje izlaganje podelila u 3 dela. Govorit ću pre svega o ispunjenosti formalnih i suštinskih uslova za obavljanje ove funkcije, ukratko o moje biografiji u jednoj, odnosno i drugoj oblasti, i nekoj viziji gde ja vidim Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti u nekom narednom periodu. Što se tiče ispunjenosti uslova, gospodin predsjedavajući je iskazao da smo svi ispunili te formalne uslove i svakako jeste, ja nikad nisam bila član jedne političke stranke i u svom 18-godišnjoj karijeri ovo je prvi put da se zapravo i susrećem sa političkim strankama koje su zapravo reagovale na apel udruženja građana, tada 60, a sada preko 100, a sama ta udruženja građana su bila različitog profila rada i aktivnosti. Ujedno smatram važnim da kažem da i sa tim udruženjima građana, isključivo sa izuzetkom nekoliko ljudi koje znam iz svog privatnog života tokom školovanja, ja sa njima odnose imam isključivo kroz svoj rad. Tako da taj formalni uslov, pored toga da sam diplomirala na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, imam položeni pravosudni ispit i kao da i nisam osuđivana u potpunosti ispunjavam. 2017. godine Bezbednosna informativna agencija, odnosno po bezbednostnoj proveri, izdat mi je sertifikat za pristup podacima stepena tajnosti strogo poverljivo. Sad, u pogledu ovih suštinskih važnijih uslova, to se tiče se znanja, iskustva i veštine u jednoj i drugoj oblasti, ispunjavam uslove kako one propisane članom 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,
tako i ove uslove iz člana 75 Zakona o zaštiti podataka ličnosti koje je Narodna skupština usvojila prošlog novembra 2018. godine, koje, kao što je gospodin sudija Marinović rekao, počeće da se primenjuje 21. avgusta ove godine. Zapravo, ove novine i nove obaveze koje su propisane Zakonom o zaštiti podataka ličnosti je i dodatni razlog zašto sam ja prihvatila da prihvatim i kandidaturu i da uđem u ovu trku i odnose sa političkim strankama, smatrajući da je izazov koji predstoji u toj oblasti zaista veliki. Moja biografija, baš kao što je rekao predsednik, je bila dostupna svim članovima odbora, verujem i narodnim poslanicima, svima koji su bili zainteresovani, i ne bih ovde dužila o tom delu. Ovde bih samo ukazala na neke od stvari koje možda nisu vidljive iz te biografije, a to je da u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja zaista imam tu neku privilegiju da učestvujem u radu i promociji prava na pristup informacijama sa idejom da informacije pripadaju svima nama kao građanima, da su one samo povremeno date organima vlasti, da svako od nas treba i mora da zna i ima način da zna kakve se odluke donose u njihovo ime i za njegov račun. Još od 2002. godine sam aktivna u ovoj oblasti, promovišući pravo širom Srbije. Istovremeno ja sam pisala i radove na ovu temu, ne samo o slobodi i značaju slobode pristupa informacijama, nego i o njenim ograničenjima. Vidljivo iz biografije jeste da sam učestvovala ne samo i u Republici Srbiji, nego i u inostranstvu, da sam od 2017. godine članica jedne međunarodne radne grupe, Međunarodne konferencije poverenika za informacije, među 7 članova te radne grupe. Ono što nije možda vidljivo jeste da sam istovremeno i učestvovala u formiranju i završetku principa koji se tiču odnosa slobodnog pristupa informacijama i zaštite nacionalne bezbednosti, principa koji su postali standard Saveta Evrope koje je to telo usvojilo 2013. godine. Jednako kao u slobodnom pristupu, tako i u oblasti zaštite podataka ličnosti mogu da kažem da je moj angažman započet još pre usvajanja ovog zakona, tako da i moj master rad na studijama u Engleskoj je upravo bio na temu odnosa slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i zaštite podataka ličnosti sa stanovišta Saveta Evrope i evropske prakse ljudskih prava. Ja sam od 2012. godine i članica biroa Savetodavnog komiteta Konvencije 108 o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka ličnosti i aktivno već 10 godina predstavljam Republiku Srbiju u ovom telu. Međutim, ja ne predstavljam samo Republiku Srbiju, neretko ja predstavljam i Savet Evrope na brojnim skupovima. Između ostalog, jedan od najnovijih primera je bila i moje učešće na plenarnoj sednici Venecijanske komisije koja je bilo prošle nedelje, na kojoj sam pričala o odnosu i značaju zaštite podataka, digitalizaciji i političkim izborima kao značajnom faktoru. Sad, ja verujem da mandat od 7 godina zaista zvuči nekako dugačko i da biste bili zainteresovani da čujete kakva je neka vizija, ideja, kakvi su to ciljevi koji bi neko želeo da predstavi i koji bi bio način da to uradi. Kratko vreme ne dozvoljava da idemo u te detalje, ali bih ovde rado izložila neke prioritete kako iz ugla nadležnosti poverenika kao organa u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i zaštite podataka ličnosti, tako i prioritete u pogledu odnosa sa drugim državnim organima. Dakle, koje prioritete vidim? Gospođo Ružić, ja vas moram prekinuti, ako sam, eto, pošto se jedina dama dozvolio da malo duže govorite, ali nadam se da ćete kroz pitanja koje ćete dobiti nastaviti tamo da ste. Svakako, hvala. Hvala vam. I naravno sad reč ima gospodin Bojan Milosavljević, koga je predložila poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka i Ujedinjena seljačka stranka. Samo moment. Hvala, poštovani predsjedavajući, članovi odbora, narodni poslanici, moje ime je Bojan Milosavljević, diplomirao sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, počeo sam kao advokatski pripravnik i nakon položenog pravosudnog ispita ostao sam u advokaturi. U advokaturi bavio se oblašću iz građanske i krivične materije. Tokom bavljenja advokaturom nailazio sam u oblasti informacijama značaja i zaštite podataka ličnosti i koliko su one uopšte dostupne ljudima. Smatram da kroz oblast koju sam obavljao i koju obavljam u građanskoj i krivičnoj materiji, smatram da tim iskustvom mogu doprineti na mesto poverenika za informacijama značaja i zaštitu podataka ličnosti, unapređenju
toga tela da bude dostupnije ljudima, jer u toku dosadašnjeg rada u advokaturi primetio sam da je to ljudima manje dostupno i da nisu toliko dovoljno upoznati, tako da bi u tom delu napredio kao i u razmeni sa ostalim zemljama. Eto, ukratko. Da, ovo je zaista bilo kratko. Pošto su se svi kandidati predstavili, da li neko od članova odbora želi da postavi pitanje predloženim kandidatima? Prvi se za pitanje javio gospodin Đorđe Vukadinović. Izvolite, gospodin Vukadinović. Zahvaljujem, ne moram, ja sam prvi se javio, tako, nije mi cilj baš, nije mi to baš cilj, ali vjerojatno neke kolege žele da puste da njihovo bude poslednje. Ja zahvaljujem kandidatima na ovim sažetima i izlaganjima i da oni nisu potpuno besmislena, pogotovo ako čovjek, i da to nije sve tako samo rutinski, pogotovo ako čovjek ozbiljno shvata svoj posao, bez obzira sa koje strane stola ovde sedi, i politički i situacijono, jeste i to što sam ja iz ovog izlaganja gospodina Marinovića se još jednom uverio u to da je on osoba koja može da obavlja ovaj posao i da on jeste dobar kandidat, kao što sam i rekao. Dalje nisam promenio moje mišljenje da imamo jednog dominantnog kandidata, to je gospođa Ružić, i to se vidi i iz biografije i iz svega ovoga. Znači, neće promeniti moje mišljenje u smislu za to kog kandidata glasam. Ali sada, kada sam vas pažljivo ponovo poslušao, shvatam da ste vi neko ko može da obavlja tu funkciju i to ne kažem samo reda radi i kurtoazije, zato što tu sedite preko puta. Nažalost, mi ovde koji smo duže u ovom odboru za kulturu znamo da je bilo za neke druga mesta kandidata koji su, nažalost, nisu mogli da navedu zakon po kome se biraju za već kada je bilo reći i to u vrlo osetljivom telu, takođe kao što je Savet RRA, odnosno REM-a, i upravo bi takav kada bi bio izabran, a pored njega bi stajao recimo i gubio sam na to što je predložen od strane nekoj opozicione grupe, očigledno superan kandidat. Ovde nije tako i kažem, ja se nadam da će, i ako vi budete kao vjerojatno što hoćete izabrani, ta institucija nastaviti da živi i da funkcioniše. Zašto je važno? Ja se izvinjam trećem kandidatu, što sam ga na neki način malo gurno u drugi plan i diskvalifikovao. Mislim da je ovo funkcija koja zahteva i iskustvo neko, čak i životno i profesionalno, koje ćete vjerojatno možda steći u narednom periodu. Šta je delikatnost te funkcije? Rekao sam već, ali pred vama, svesni ste vi to i vi i gospođa Ružić, delikatnost te funkcije je što ona mora miri dve u suštini različite direkcije, i dostupnost, interes javnosti za dostupnost podataka i istovremeno zaštitu ličnosti i, kažem, ne samo ličnosti, nego i neki način i države i državnog autoriteta. I stoga je razumljivo interesovanje i javnosti, ja nisam znao da je taj spisak nevladnih organizacija koje se podržaju udruženja građana već prerastao 100, to je takođe ozbiljna referenca. Ali hajde idem redom kao da postavim po neko pitanje i da neko obrazložim ovaj moj stav i ovaj moj izbor, odnosno opredeljenje za gospođu Ružić na kraju balade, ali uz nešto što sam stekao utisak sada i iz biografije, iz vaše izlaganja, da gospodin Marinović nije loš kandidat. Ja bih vas pitao šta je to, gospodin Marinoviću, što je vas sad navelo se baš kandidate za ovo mesto? Osim vrlo legitimnog razloga da ste 10 godina na mestu faktički predsjednika Prekršajnog suda, zašto vi sve prepoznate baš da ovde možete da date doprinos na recimo nekoj drugoj oblasti gde ja verujem da možete. To vaše dragoceno iskustvo i ta uloga koju ste bili, da ste se suočavali sa jedne i sa druge strane sa delikatnošću ove svoje pretpostavljam buduće funkcije. U slučaju gospođe Ružić te dileme nema, ona radi tome i to je usmerena profesionalno u tom pravcu i potpuno je jasno zašto se to opredelila. I druga stvar, da ne bi se ponovo posle vraćao, to je interesantno, možda nebitan detalj, ali ja recimo ne znam nikog od kandidata predloženih, čak nisam ni čuo za njih bio ni pre, ali interesantno, kad se pojavile kandidature, onda sam čuo od mojih kolega poznanika iz medija da ste vi još od decembra, januara oni znaju da ćete vi biti izabrani za porednika za informacije. Tako da, eto, ja sam bio tu malo neobavešten, a očigledno kolege iz medija znaju bolje. Možda je to, kažem, slučajnost, ali kao da je ta stvar bila negde odlučena još pre nego što je gospodin Šabić otišao. To vi naravno ne morate znati. Dakle, zašto mislite da možete pružiti doprinos? I što se tiče gospođe Ružić, meni je jasno zašto vi ističete u biografiji, sada u usmenom izlaganju, to da imate
taj sertifikat za dostupnost informacija od najvećeg značaja i poverenja. Jer ja uvek govorim zapravo otvoreno i iskreno, bez što to nekad nekome sviđa, nekome ne. U suštini, moguće da među onima koji imaju rezerve prema kandidaturi gospođe Ružić, da negde provejava bojazan ili strepnja, da možda neće biti dovoljno, da će biti zainteresovanje za prvi deo naziva funkcije, za dostupnost informacija, možda manje za ovaj drugi, ili da će biti možda više nekako u fokusu otvaranje izvora informacija, možda manje briga o državi, nečem što je neka vrsta, kažem, državne tajne ili u interesu institucije, znači države i njenih nekih osetljivih institucija. I zato vi vjerojatno ističete taj detalj u biografiji, da ste prošli bezbednosne provere od nadležnog organa i da u tom pogledu nema nikakve sumnje, što mi je drago i treba da otkloni tu vrstu rezerve i bojazni koja bi mogla da postoji izrečena ili neizrečena kod nekoga od narodnih poslanika. U slučaju pa gospodina Marinovića postoji možda predstava ili predrasuda da bi možda bili zainteresovani za drugi nego za prvi deo naziva svoje funkcije i stoga opet nije slučajno što ste vi istakli i to jeste za pohvalu u vašoj ovoj biografiji, mislim za pohvalu za ovo mesto, sve drugo inače je za pohvalu, da ste vi radili izradi zakona i na primjeni zakona o zaštiti uzbunjivača. I rekao bih da je to i glavna referenca koja se preporučuje za ovo mesto. Znači, zakon o zaštiti uzbunjivača, to jeste nešto što ima veze sa neposredne veze, ostalo ima posredne veze. Ali sve drugo iz vaše biografije ipak vuče na neke druge strane. Znači, vi ste ozbiljan i očigledno kompetentan prekršajac, ali vidite, zadržavanje lica, to su referencije iz vaše biografije, zadržavanje lica pod dejstvom alkohola i drugih omamljujućih sredstava, problemi sudija za prekršaje, zadržanje putne isprave okrivljenog kao mera obezbeđivanja prisustva okrivljenog, neobaveznost pretresa kao radnje u prekršajnom postupku, duše to nije, sve je to bitno i relevantno, ali kažem, nije toliko u fokusu ove funkcije za koju se kandidujete. I posljednje pitanje za vas, tako je drugo. Kako je vaše mišljenje u toj dilemi koja možda zvuči retorički, ali nije samo retorička, koja se tiče kontinuiteta i diskontinuiteta institucije ove za koju se kandidujete, kako je vaše mišljenje o toj instituciji i o radu, što li se o ličnosti Gospodine Vukadinović, već samo o tome kako vi vidite sebe na mestu nekog ko treba da brine o kontinuitetu i diskontinuitetu funkcije zaštitnika građana. Gospodine Vukadinoviću, ja sam u duhu demokratskih principa i ove sednice koja je zaista, čini mi se, izuzetno kvalitetna, bez obzira na neka mišljenja koja su različita, ali ja moram da vas opomenem, vi ste iskoristili ovaj trenutak da ocenjujete kandidate, ovde se u kandidatima ne glasa kroz ovu tačku dnevnog reda, već se isključivo je tačka vezana za postavljanje pitanja njihove profesionalnog iskustva i rada u struci. Molim vas, eto, ja sam sada dozvolio da vi napravite i uvod i da iznesete svoj stav, to je bila prošla tačka dnevnog reda i molio bi sve i druge da, spreman sam da i od svojih kolega pretrpim kritike zbog toga, ali molim vas da se usredsredimo baš isključivo na pitanja. U ovom trenutku prvo pitanje je dobio gospodin Marinović, ako se ne... Hvala i hvala na pitanjima. Ajde da se osvrnem prvo na ono što ste dobro primetili, da je tu i tamo u pojedinim medijima zaista provejavalo moje ime. To jeste pitanje za medije, to nije pitanje za mene, ja zaista nisam niti razmišljao o tome u tom trenutku. Drago mi je da sam predložen za kandidata za poverenika, zbog toga što, evo sad ću da to povežem sa prvim pitanjem. Drago mi je da sam predložen zbog toga što, i želim to da budem, zbog toga što, dobro ste primetili, radeći dosadašnji posao, vidite da sam ja na neki način, kako se to kaže, dete pravosuđa, znači od pripravnika pa nadalje sam bio non stop u pravosuđu i naravno da je to moglo biti moje opredeljenje nadalje. Jednostavno, dovoljno dugo radim po oba zakona. Srećem se sa problemima i sa dobrim stranama oba zakona, sa njihovom primjenom, znači sa anomalijama. Mislim da je to jako važna oblast,
za državu, za građane, za poštovanje ljudskih prava, da bi trebalo, da se izrazimo onako naški, utegnuti još neke stvari precizirati. Kolega je dobro primetio, građani i uopšte šira javnost slabo poznaju i instituciju Poverenika i njegovu nadležnost i propise kojima se oni bave i koje su to prava koje Poverenik štiti. Između ostalog, nije to samo zato što se nije došlo do građana na bilo koji način, putem medija ili na drugi način. Razlog je i taj što donekle ima konfuzije. U praksi ima konfuzije. Nekad se traži da se dozvoli previše podataka, po mom ličnom mišljenju, a nekada se dozvoli i da se ne daju oni koji bi trebalo. S druge strane, imamo neke mogućnosti, ja ću dati jedan primer. Vi sada po sadašnjem zakonu o slobodnom pristupu informacijama, vi možete doći u situaciju, a nadam se da nećemo doći, kao država, da kaznite jedno lice po 2 osnova. Da kaznite po prekršajnoj odgovornosti zato što nije dao određenu informaciju ili nije dao na onaj način kako je to zahtevao tražilac informacije, a istovremeno može biti kažnjen administrativnom kaznom od strane Poverenika za istu stvar, za neizvršavanje rešenja koje se odnosi na davanje te informacije. To su stvari zbog kojih naša država trpi već pred Evropskim sudom u Strazburu, doneto je više desetina takvih odluka i to bi trebalo svakako izbeći. I drugo, i ja sam bio na nekim međunarodnim skupovima posvećenim dostupnosti informacija pre svega. Neki od njih su se ticali direktno i konkretno Arhuske konvencije, znači specifičnog vida informacija. I vidio sam da uporedna praksa u državama Evrope, ajde neću kažem Evropske unije, nego Evrope, je različita. Nekako imam utisak da smo u primjeni ovog zakona, u njegovom tumačenju došli do toga da se izgubio smisao. Ja ću vam dati samo jedan primjer. Mi smo imali nekoliko stotina, ja imam ovde tačan podatak, ali da vas ne zamaram, predmeta po zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Kada uporedite taj broj zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i sudskih predmeta sa brojem žalbi koje je dobio Poverenik, vi shvatite da se neki žale Povereniku, pa traže informacije, a neki, mi smo u praksi videli da nažalost, zakon to dozvoljava, da se zloupotrebljava na taj način što vi tražite od organa javne vlasti informaciju i ako je ne dobijete, ne idete sa žalbom ka Povereniku, što bi bio logičan sled, da vi dobijete informaciju koju vam treba, nego odmah podnosite zahtev sudu da naterate taj organ preko suda da plati nešto. Da li će to biti prekršajna kazna? Da li će to biti troškovi postupka braniocima? Ja vam sad ovo kažem, deluje banalno, ali baš u praksi i nije. Tako da se uvede red. Ja lično, možda grešim, ali ja lično mislim da bi trebalo zakon sprovoditi na taj način da on služi svojoj svrsi i svom nazivu. Ako je ono slobodno pristupu informacijama od javnog značaja, onda treba omogućiti tražiocu informacije, naravno ako je to u skladu sa zakonom i ako treba, omogućiti da dođe do te informacije, a ne da tuži organ javne vlasti, da ide po sudovima i tako dalje. To samo može biti krajnja posledica. Kao što u sadašnjem zakonu, ja sam o tome pričao svojevremeno i sa prethodnim Poverenikom i tu smo se složili, institucija Poverenika, Poverenik nema pravo da podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje koji su propisani u zakonu. Po zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ima to pravo i to dobro funkcioniše, to i Nevena zna. Po ovom prvom nema. Treba dati instituciji koja je ovlašćena, koja vrši nadzor. U zakonu piše vrši upravna inspekcija. Međutim, ne može ona, mi svi znamo da inspekcija nijedna u našoj državi, pa ni upravno, nema dovoljno kapaciteta i to je nije jedini posao. Mislim da bi Poverenik trebao da dobije pravo, da podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, da vrši neku vrstu trijaže i da ono što zaista treba omogućiti građanima, ali zato otkloniti jedan ne mali broj zahteva koji zaista, realno govoreći, nemaju veze sa informacijom od javnog značaja. Znate, ljudi, ja ću vam reći iz prakse našeg suda, ipak naš sud najviše u Srbiji radi o tome jer je najveći prekršajni sud ubedljivo. Ljudi se nama obraćaju za status svog predmeta koristeći zakon o slobodnom pristupu informacijama. Oni kao stranka u postupku imaju druge mogućnosti. Treba da raščlanimo te stvari, da bude jasno šta zakon reguliše, da omogući lakšu dostupnost informacija, brže postupanje u rokovima, pa i od strane Poverenika. Ja razumijem instituciju Poverenika da ona to nije mogla prethodnih godina zbog ogromnog broja žalbi da ispoštuje rok koji se odnosi na postupanje Poverenika, pa i postupanje Poverenika da ljudi dođu do informacije
koje im treba blagovremeno. Ali zato sve ono što nije neophodno da dobije, što ne treba da dobije, što ne spada informaciju javnog značaja, da ne opterećuje sve, pre svega državne, ali ne samo državne organe. Nadam se da sam... Da, izvinite, zaboravio sam pitanje. Da, kontinuitet i diskontinuitet. Pa ne znam da li ste mogli zaključiti iz ovoga. Kontinuitet mora da postoji u funkcionisanju bilo koje institucije po instituciji Poverenika. S druge strane, smatram da je služba Poverenika zaista digla za sve ove godine na jedan određen, ne tako mali nivo i ugled službe, ali i poverenje građana i prepoznatljivo je u javnosti. Naravno, uz onu ogledu koju sam rekao da među građanima širom javnosti baš toliko i nije. Često se brkaju pojmovi. Ali u onom delu koji sam kritikovao, mislim da treba bude diskontinuitet. Kako sa zakonom, tako i sa tumačenjem određenih odredbi zakona. Hvala. Hvala. Gospođa Ružić, takođe je dobila pitanje od gospodina Vukadinovića. Izvolite. Hvala. Ako sam ja dobro razumela, vaše pitanje meni se odnosi na isticanje sertifikata, bezbednostnog sertifikata. Zašto to naglašavam? Nije to sad stvar samo nečije biografije, nego Poverenik u svojoj praksi primenjuje ne samo Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, već i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali i druge zakone, i to pre svega Zakon o tajnosti podataka. Zakon o tajnosti podataka propisuje formalne i suštinske uslove, odnosno materijalne uslove određivanja određenog podatka tajnim i određuje stepen tajnosti tog podatka, naglašavajući tako da postoje 4 različita nivoa. Da bi mogao da obavlja tu svoju funkciju, Poverenik mora prethodno da prođe bezbednostnu proveru. Iz toga je moje isticanje bezbednostne provere upravo kao argument provere koja bi bila ne samo u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, nego u okviru važećeg pravnog sistema, odnosno i Zakona o tajnosti podataka. Hvala vam. Gospodin Bojan Mirosavljević. Nije bilo pitanja za vas, je li tako? Dobro. Ja ću samo još jednom, znači, podsjetiti sve u ovoj tački. Pitanja trebaju biti vezana za njihovo profesionalno iskustvo i rad u struci. Molim vas da se toga pridržavamo. Profesor Marko Atlagić ima pitanje. Evo kratko, s tim da odmah kritiku uputi vama kao predsjedavajući, što ste dozvolili gospodinu Vukadinoviću da favorizuje. To u prvom redu spada u političku kulturu nas, narodnih poslanika, a pridržavajući se toga, ja ću postaviti jedno pitanje za sve trojici kandidata u 2 rečenice, da mi izdvojite najteži problem u vašoj profesionalnoj radnoj karijeri, počevši od vas, gospodine Marinović, pa onda redoslijed. Hvala. Gospodin Marinović. Da prijavljam. Hvala vam na pitanju, ali teško je to u 2 rečenice, verujte. Ja ću vam reći jednu stvar. 2010. godine 1. januara ili 3. januara, to je bio radni dan, ja sam onako neočekivano postavljen završioca funkcije tada prvi put Prekršajnog suda u Beogradu, inače prekršajni sudovi su tada i postali deo pravosuđa. I to je bio ubedljivo najteži trenutak. Mi smo najbolji kadar, uz moje učešće, ali šta ću, čovjek nekad seče granu na kojoj sedi, dali tada nastalom Višem prekršajnom sudu. Nisam imao dovoljno ljudi, nisam imao dovoljno tehnike, nisam imao dovoljno opreme, a i prostor, ne znam koliko mi je poznato, ali Prekršajni sud u Beogradu bio na 14 lokacija, 2015. novembru smo prešli u jednu zgradu. Tako da je to samo po sebi bilo, znate kako bačeni ste, pa sad plivajte. Bilo je, u ovih 10 godina je bilo puno problema, ali ovaj je bio ubedljivo najveći, ne ponovilo se nikom. Hvala vam. Hvala. Gospođo Ružić, šta je kod vas bilo najteže u karijeri? Jeste zaista na izgled jednostavno pitanje, a teško je odgovoriti. Možda kao kolega Marinović, počeši iz neke prošlosti, moja lična najteža odluka jeste da napustim Srbiju da bi otišla na studije i onda potom da se vratim. Mislim da bi to pre rekla da je to neka bila prekretnica
moje odluke, da je stvar sistema i principijelnosti i pripadanja društvu i državi. Eto. Hvala vam. I gospodin Milosavljević. Su i kolege rekle, teško izdvojiti, ali svakako bih rekao, što bi se mnoge moje kolege u advokaturu samo složile, to je početak kada krenete u advokaturu, da izgrađujete neko svoje ime, imidž, i kada krećete da se borite i da se dokazujete. To je onako jedan, da kažemo, težih trenutak, mogu reći, jedan od težih, da. Eto. Hvala lepo. Da li imamo još prijavljenih za posljednje pitanje kandidatima? Gospođa Tatjana Macura. Zahvaljujem predsedavajući. Ja sam čekala svoj red pošto sam poslanica koja ne pripada ovom odboru. Zahvaljujem se na predstavljanju svim kandidatima. Evo, ovo je jedna od retkih prilika u Narodnoj skupštini kada imamo priliku da između dobrih kandidata biramo najboljeg. S tim u vezi želim da pohvalim odluku sva tri kandidata da se uopšte kandiduju posebno u ovoj atmosferi i da prosto pokažemo kako treba da izgleda rad Narodne skupštine, bar u domenu biranja predstavnika nezavisnih institucija. Ispred nekoga od vas će biti 7 godina mandat i zanima me kakav je vaš plan rada i kako vidite budući rad Kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja. Pitanje je za sva tri kandidata. Čini mi se da smo u tom pravcu možda i Nevena ostala uskraćena za svoje izlaganje na kraju. Eto, hvala. Hvala lepo. Ići ćemo istim redosledom. Gospodin Marinović prvi. Hvala. Rad u narednih 7 godina, ukoliko bude pun mandat, naravno, će biti dosta determinisan zakonima i propisima koji budu donošeni iz te oblasti. Naravno da mi imamo obavezu usklađivanja našeg pravnog sistema sa pravnim propisima, ali i tekovinom Evropske unije. U skladu sa tim ćemo se i usaglašavati. Svakako će taj rad biti baziran na stručnosti, ne samo poverenika, neko izložbe poverenika, koja je dokazala do sada stručnost u priličnoj meri, na odabiru dobrih kadrova, na poštovanju principa, kako je to lepo primetio gospodin Vukadinović, teško je bilo i na početku, teško će biti uvek, ali ja mislim da mi iz godine u godinu, iz dana u dan napredujemo u tom smislu, razdvojiti te dve naizgled nepomirljive stvari, slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti, koji izgledaju nepomirljive. Međutim, ovde su informacije od javnog značaja, ovde su podaci o ličnosti. Tako da su to te granice. Naravno, donet je novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti. On već nameće obavezu i novog zamenika poverenika koji se tiče te oblasti. Nameće neke druge obaveze, neke nove pojmove smo dobili, koje do sad nismo imali, neke definicije koji su u opštoj uredbi Evropske unije u toj oblasti regulisani. U svakom slučaju bazirat će se na, ja ću se truditi, da radim u korist građana, u korist države, a saglasno zakonu, saglasno propisima koji regulisu i nadam se da ćemo stvoriti praksu koja će biti sa jedne strane u potpunosti u skladu sa zahtevima oba zakona, u skladu sa potrebama građana i društva i države, ali i biti vidljiva. Meni je najvažnije da se stvori izvesnost, znate, kao i u sudskom postupku. Kada vi znate da ćete u jednoj situaciji proći tako i tako, ako ste krivi, sad da pravim paralelu, bit ćete kažnjeni, ako niste, bit ćete oslobođeni i to važi za sve sudove na cijeloj teritoriji Srbije isto ovako. Znači, u istim situacijama da građani znaju dobit će informaciju ili neće dobiti informaciju, podaci će im biti zaštićeni u istoj meri. Prema tome, važno je jednako postupanje, sa jednakim postupanjem dobit ćemo poverenje građana, podići ćemo ugled institucije koji, ponovit ću, ne smatram da je mali, i vidim svetlu budućnost institucije. Hvala vam. Hvala i vama. Gospođa Ružić.
Hvala na pitanju. Da, ja zaista mislim da je mandat od 7 godina dugačak i opet dovoljan period da se nezavisno od izbornih procesa fokusiramo na misiju organa. U pogledu nadležnosti ja bih odvojila prioritete u slobodnom pristupu informacijama i u zaštiti podataka o ličnosti, budući da bez obzira što su to naizgled nekad suprotstavljena prava, oblasti rada i domašaj Poverenika u nadležnostima nije identičan. U slobodnom pristupu informacijama zaista jeste fokus na izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. To je proces koji je inače započet već prošle godine i trebalo bi da neki svoj epilog vidi, barem prema nekim planovima, krajem ove kalendarske godine ili će možda biti produžen. Drugi prioritet koji ja prepoznajem u roku od tih 7 godina jeste unapređivanje takozvanog proaktivnog objavljivanja informacijama, a to je upravo to, rasterećenje organa da na pojedinačne zahteve odgovore pojedinačno i da su sve informacije jednako dostupne na jednobrazan način koji bi ujedno omogućilo i poređenje tih informacija od strane građana ili zainteresovane javnosti. U oblasti zaštite podataka o ličnosti rekla sam da je izazov mnogo veći. Ova opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti koja je stupila na snagu 2018. godine u Evropskoj uniji, a po uzoru na koju je usvojen ovaj zakon o zaštiti podataka o ličnosti, uvodi jako veliki broj novina. I u tom delu, prevashodno, ono što je propisano već zakonom, a to je usklađivanje čitavog pravnog sistema sa zaštitom podataka o ličnosti u nekom periodu do kraja 2020. godine, što bi pretpostavljalo veliku zakonodavnu aktivnost i sa tim u vezi je i moja vizija odnosa između Poverenika kao organa i Narodne skupštine u njenom delu zakonodavne kontrole. U oblasti zaštite podataka o ličnosti, a to je takođe vidim jedan prioritet, a to je posledica upotrebe informacijne tehnologije i dece. Mislim da možda kao društvo malo pažnje posvećujemo tome, a da su posledica upotrebe informacijne tehnologije i nas kao roditelji ili odrasli koji volimo da se hvalimo kako su naša deca savladala neku prepreku ili završila neke fakultete, mislim da je jako važno preventivno delovati. Sad, i s tim u vezi, jedan konkretan prioritet jeste da bez obzira na proces pristupanja Evropskoj uniji, ideja, odnosno vizija jeste da za ovih 7 godina Srbija dospe na takozvanu listu adekvatne zaštite podataka o ličnosti, jednako kao jedna Kanada ili Japan, koja će privredi Republike Srbije dozvoliti ne samo da nesmetano posluje sa Evropskom unijom kada to poslovanje podrazumeva obradu podataka o ličnosti sve češće koristeći informacijne tehnologije, nego i da nesmetano funkcioniše na tržištu Evropske unije. I za kraj, ovo što sam rekla, jeste da taj zadatak niti može da bude samo Poverenika, odnosno jednog organa, niti može da bude nezavisno od odnosa tog organa sa nekim drugim organima i posebno sa organom kao što je Narodna skupština Republike Srbije. Ja neretko spominjem da su nezavisni organi upravo to, produžena ruka Narodne skupštine i pomoć u vršenju kako zakonodavne, tako i kontrolne uloge ovog tela. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Milosavljević. Pošto je koleginica rekla, 7 godina je dovoljan period da se unapredi rad Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. Pre svega ostvarivanje bolje komunikacije sa državnim organima i institucijama zbog bolje i efikasnijeg rada institucija Poverenika. Zatim, efikasnije, bolje upoznavanje i edukacija stanovništva u vezi sa Poverenikom, jer kao što sam rekao na početku izlaganja, ako sećate, a što je kolega potvrdio, stanovništvo, odnosno naš narod je malo informisan o njihovim pravima i u vezi obraćanja Povereniku, tako da na tome treba, da kažemo, poraditi. Zatim, razmena iskustva i praksa sa institucijom Poverenika u zemljama u okruženju, kao i sa poverenicima u Evropskoj uniji, a sve u cilju vladavine prava, funkcionisanju u našoj zemlji da bude bolje i unaprednije. Hvala vam. Gospođa Nataša Mihajlović-Vacić. Hvala. Drago mi je da smo utvrdili, naročito kolega Vukadinović, da su kandidati odlični. Ono što mene zanima jeste, znamo, i o tome smo govorili pre nego što ste vi ušli, da ste vi sa vaše pozicije sarađivali itekako sa Poverenikom za informacije od javnog značaja. Vidimo to i po načinu na koji komunicirate, pa mene zanima, i to je pitanje za gospođu Ružić, kako ste tačno sarađivali sa gospodinom Marinovićem, vašim protivkandidatom, i
kakva su vam iskustva u toj saradnji. Ako sam shvatio, i gospodin Marinović ili samo gospodin? Ne, prvo za oba kandidata, pitanje ili prvo za gospodin? Znači, prvo će gospodin Marinović. Ne, prvo gospođa Ružić, dobro. Recite kako. Hvala na pitanju, potpuno je neočekivano, a opet s druge strane je i sasvim prirodno, zato što gospodin Marinović i ja zaista sarađujemo, možemo da kažemo i više ovih 10 godina. Saradnja jeste bila, ja mislim, i na obostrano zadovoljstvo. Sarađivali smo na zajedničkim skupovima, čije su teme bile slobodan pristup informacijama od javnog značaja. I ja, kao gospodin Marinović, imam iskustva u zaštiti uzbunjivača. Poverenik je pravio prvi skup međunarodni o zaštiti uzbunjivača, prvi model zakona o zaštiti uzbunjivača koji je potom možda uzet kao neka osnova ili barem neka referenca za zakon o zaštiti uzbunjivača koji je Narodna skupština kasnije usvojila. Tako da, što se tiče same saradnje, ja ovde ne vidim prepreku i možda bi se složila da postoji neki i međusobni odnos i prijateljski i kolegijalni svih ovih godina. Hvala. Gospodin Marinović. Zaista hvala na pitanju i zaista je neočekivano. Da vam kažem, i neverno, ali ne samo neverno, i sa prethodnim poverenikom, i sa generalnim sekretarom poverenika, i sa sadašnjom vršiocem funkcije poverenika. Zaista imali smo jako plodnu saradnju, moram priznati do duše da je to započeto 2011. godine kada je u Srbiji bio USAID-ov JRGA projekat koji je imao pre svega pomoć za zadatak, za pomoć prekršajnim sudovima i trajao je 5,5 godina, mada je i pomagao Upravnom sudu. I oni su tada uveli jednu praksu koja se pokazala izuzetno korisnom, a to je naša komunikacija sa našim podnosiocima zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Prvi sastanak koji smo imali, pa i drugi, je bio upravo sa institucijom Poverenika za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti. Upravo su bili tako i podeljeni ti okrugli stolovi. Prvi je bio posvećen informacijama od javnog značaja, a drugi je bio posvećen zaštiti podataka o ličnosti. I od tada smo imali kontinuiranu saradnju, jer vidite, mi smo na neki način delovi istog organizma. Oni su naši tužioci, naši podnosioci zahteva za pokretanje prekršajnog postupka uz onu ogradu da po zakonu o slobodnom pristupu, nažalost nisu, ali ja sam nadam da će se to ispraviti. Tako da smo prirodno upućeni jedni na druge. Naravno da oni nisu uvek bili zadovoljni odlukama suda, kao što ni ja kao nosilac javnih ovlašćenja organu vlasti nisam bio uvek zadovoljan odlukom poverenika, mada takvih odluka može da se nabraji na prste jedne ruke. Po žalbama za zahtev za nekim informacijama, ali mislim da smo imali više nego korektnu saradnju, na tim skupovima smo imali malo jednodušan stav i možda je ovo prilika da kažem to, hvala članovima odbora što su to onako direktno ili indirektno konstatovali. Ovo je prilika da kažem da je ovo možda malo neobičajna situacija. Mi ovde kao protiv kandidati, u stvari, kolegu nisam znao, ali vidim da je jako prijatan kolega i fini, mi ovde nismo suprotstavljene strane. Mi smo otprilike na istoj strani, jer sad na vama je da se odlučite, ali i drago mi je, eto, pratio sam po prirodi stvari razvoj situacije i u medijima i u javnosti, tu nije bilo nekih negativnih reči, naravno, bilo je promocija pozitivnih svojih kandidata, ali mi je drago da se na taj način odvijalo i eto to, ako možemo da damo neki primer, ja bih bio srećen. Ja bih bio srećen da poslužimo kao primer i u drugim sferama društva i drago mi je to što se tako razvija. Ja sam ubeđen da će se ta saradnja nastaviti kako god odbor da odluči. Hvala vam. Hvala, to je bilo moje drugo